pokazati kako da besplatno reklamirate vaš YouTube kanal na YouTube. Znači, ulogujete se na vaš kanal, onda idete na postavke kanala. Uzmete postavke kanala i ovdje traženje obožavatelja. Kliknete na to, odaberite svoj oglas kanala. Evo ovdje vam piše da je bez troškova. Odaberete vaš video zapis koji hoćete. Ne znam, ja ću uzeti. Ja ću uzeti. Samo malo da vidim. Ja ću uzeti Traktor nesreće 2. Ispremi. I kao vidite oglas je na YouTube. Ovdje imate podatke. Koliko je pogledalo, jel se tko preplatio i ostalo. Ovdje možete ukloniti oglas i odabrati drugi. Kao što vidite, ovo se ne plaća. Ovo je jedna od boljih promjena koju je uveo YouTube. Hvala vam na gledanju. Pretplatite se na ovaj moj kanal što sam snimio preko njega. I pretplatite se i na ovaj Niko Neznanović Fu. I na MR Bosnate. Hvala.